Hey guys, hai no hai an channel lam suk sakko ketini hinga hogo phaika mo surprise dong komo surprise ya mane sudden plan thik haina ne ke jeng tabu chini te kaisa katal hook khaijak tongo o year ni last year ni kiton rong nu khna ke no ang ras tilang Jeng thang tong kota book start phaika ang to wai pan thang yaku so ta book konai di laman nai thak piti to jeng thang gi dong do ta book hapung hatai rong ma kham kai lengi si bong nai bubula bedal oh no khunai ba Hi guys, asal zara sampai kya? Kon hadi. Yang go, pura green, mo, kerja hill hiking togo hills. Okay. Haksal do guiding tak kono. Haksal ko. Ko sogi ka. Jang ba paine ro. Punong nai nang biskang ni view. Kerja, renjim paimani ko. Tabu ke muya ta tui khana kho tui ma ban nai bot oh ko khaji ba muya le phadi ai akhashi mana no jibu ko to na ni hada muya bising lai nu kya Buka. Ya. Oh ma, muya. Asewa. Mukol hamnai. Tini kisanai mana gudok disanai sakhi disanai. Andir di chanai. Mana hamanai da. Oh ma, bang mani. Bising kos. Yala. Lama kalang di. Ko. Ya. Astige tadi. Borok ordek phaidi muya sana yora nogana kai deli se phai chai mano aste uyang long mela pho bisi slowly muya phai tongoro wathek muya bisingo asike bango because muya bagan no me mo chini jaga da Baik muya bising bising cool ngai da na borthi to jakti lai ai helmet tilang mahamang da to jakle muya tor khamar khai ko expert chi phaina rak kya phaike ma bang mani ko guys mangka muya oroni muya phai khogai snamai telang thangnai tabuk first lamanu khangka bamon phai tilang nai bin pore cheng hugo thangnai jeseng mansak kote kasha ka so sogi ka ka brother zoom khainai gana bono ko sogi ka bokai kaham ke thaske aram kya suk tong sinai ta bukai ora kha tabo kos tong sinai man khe nol limit pho tui par mau ngai de nang sang thari he tong di ana an tilang di motor bani ya ngai di rong pe le tong hem di le Hey guys, okay, oro muna tamahin bener.
Tisha. Cross makinay mabana kanya kamun sa taong ko ng ito. It's a huge pack. Mga kamot. Mo to ko man. Hat ko niya ko. Wa. Wa to igam ha. Mo ta pathor ni siri do. Sige mabanay. Suka. Palang tu sih. Pilih palang tu sih. Awak thang ada tu mui terang ni. Hanya dah ni basic terang. Basic terang malang mui. Kalau tu pilih palang. Bah, fresh kang manis semua. Cakap merah. Ada scenery. Start kayaknya. Nanya nih. Last time orang biang ni naik je. Last time yang ni naik je. Siang ni naik je. Tam khol tu ni ke. Pantok stup di hino bama ke. Kemarin pandok. Itu mah drama. Drama. Mai pasung tong. Tunggu. In search of organic vegetable. So humid out here. And look at the view. Ba. Hi guys, singke ang iko yang ni sakang ke guiding itu la te kisa phaika tamne ke aro borok tongo so kok sana ni kisa comfortable yang tongo okay yang go hangke ka borok iko moi khagai tongo yang ni simi khagai yang phaika tola tei ke lama kisa hakchal ba ke tei nai to kunai se mui ang to kun phan tei maglak because o hapung hatai kana se ang saijong se lengo ka hangke borok bukure mui rog kana ni mui kuthang rok ke chakmara khakluk daramai no ke doram pai de hun ke mo sorok ya khu ke mo ko dabo tabu se saimanai last time phaipuka ko bango mangkha ke chakmara bo 10 ta mangkha ikonor no picture ri denai somewhere jengman mani aprong ke first harvesting mong ke second time ngai ke nog ni hakchal ni bagai harvest khaina ni kisa kosto phaina ka bot time nawi phaina nangoro okay anyway ke jeng phaika ni so oi ko tolawo moi khaglai tongo borok wati bo phaina nai tong khna Lengo. Mau tolak odek. Oh. Bisa dia ni. Ayang tin tilang mangka. Hiligo mui dok. Mulai tu ada. Gau sekarang mana? Thine ha. On telang di. Khakluk da. Lengka. Borok lengka mui dok khagai hudi bisa. Asugui thang lai nai chang. Guiding go. Go guiding. Mui khang man leng pe ka. Nai gini ni. Wah. Si terangka. Cak kamu kami ke ni. Tu holi po. Tongkang itu juga kotor. Kau. Mui borok sang kan kena.
Sani tong sugya. Sakumara basak nawi tongo. Orni. Mati ya soy matong. Sakumara basak. So guys, jeng kifil sinai. Tamni ke borok mui rok khangmani lengsak suka. Okay. Datin thama zawanai. Mui hingke tu tolawo borok kelangkha. Je jagati borok tolakha purai kelangkha because sakati samani. Like it doesn't make any sense. Okay. Ang nasakangon ko na because ang oh my ya tak kasau du. Oh my ya tak kasai dika. Ambo no. Himpro rokai blogging khaina belai kosto si. Yang kelai dikhe shes. Khosana bekrai. Angla kelai thangnai dorenggai. Ke wa mo agi ho wa bagan nang na ko wa rok tong ke. Saromi romi thangmano. Jeng used to kerini bagai am tinggu orang ni tongnai boro rokhe kun nang se kyamno like bong bagai normal si thangna jeng ke tolawot a tisha norno phunung mani aro skamu butong do tishan skamu dum kothok jat bahan krita abo just bini flavor muya rogo infusion khaga busuk thok perfect ya aste khang khor bai di Bayar rok, deh. Iko, sekamuk tonggoro. Kenapa pula? Aduh, kamu naik deh. Yang citong beli orang ba, kepazak. Mau ya deh? Kholdi, sekamuk. Buk jeng sekamuk kholnai di perasaan jamu. Tong ayang gua, tong gelak. Oh boy muya pai masing nana, buku. Muya wasan kugina sinera. Kahma ke? Lama wo, oh cerai no malai mana kisah tuni di hingga, tapi kan berok belai lengkap. Angke mui kora, bukai kelang zak. Muya kelang kada back naina ni. Tui pikir. Aste kayak cook lagi. Muya. Wow. Buka. Kanai di mana rock? Waterfall korang. This is peaceful. I feel so blessed. Amte hai. One of the days ketang tonggai. Amte hai. Like experience makai mani. Such a fun. Belai no. Mai togo tong togo. Like refreshment. Nai di. Suka muka Somalia, asuk sih. Omano, eko bini flavor, simisana nih, okay. Odeng mui kit tilang tangka, mau tongko, mau tilang. Ay, himi leng suka. Bawa pulu. Orang no, matak sinai, te, pas kau naik tangdi, hook nih. Mui rok bai ke song lija. Bye bye. Sok pai kana go sok pai. Mongkha chini tini ni harvest. Ke chak mara. Khoklai di. Han top. Muya. Mokhe chak mara asung no do. Borok. Okay. So guys. Mok tini ni harvest. Ramai. Kisah tu busa.